Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi, aho uherereye hose, aho udukurikiranira uherereye, waba udukurikirana uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2025, tuje muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mirwano ikomeye ndetse ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye guhera makuru yacu hano muri Nzibira, nyuma y'uko iyi Nzibira yigaruriwe n'igisirikare cya M23 ndetse bikarangira nyuma yaho iyi Nzibira yongeye gusubizwa mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese kugeza amagingo aya ngaya byaba bihagaze bite? Ko hari amakuru akomeje kugenda yemeza ko hano muri Nzibira ibintu byabaye ibindi mw'abantu mwe, bikomeje no kugenda bigaruka ko hari abasirikare ku ruhande rwa M23 baje kuza kuba bahasiga ubuzima mu gitero rero baje kugabwaho mu nkengero za Nzibira. Ahangaha hakoreshejwe drones za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Sukhoi 25. Amakuru rero akaba yemeza ko ku mugoroba wo kuri tariki ya 1 z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, nibwo ikintu cyabaye nk'igiturika cyangwa se nibwo umutwe wa M23 waje kugwiririrwa niba nibyo twakwita ibara, kubera ko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gutungurana, ntabwo byari byitezwe ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Biravuga ko rero habanje drones za kamikazi ziragenda zizenguruka mu gace birumvikana hano mu nkengero za Nzibira, dore ko iyi Nzibira yo tayari yongeye kwigarurirwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko rero umutwe wa M23 waje gutungurwa n'iyi drone cyangwa se n'izi drone za kamikazi zaje rero kuza kubagabaho ibiteraho baherereye hano muri izi nkengero za Nzibira, ndetse bikaba bivuga ko ahantu ibirindiro byabo byari biri haje gutwikwa ku buryo bukomeye cyane, aho rero kugeza mu magingo aya ngaya hakomeje kugenda hemezwa neza ko hari abasirikare ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bahise basiga ubuzima tayari ako kanya. Rero bikaba byaje kuba mu masaha ya saa 12:30 zishyira saa 1 zo kuri tariki ya 1 z'uku kwezi rero kwa cumi uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025 hano muri Nzibira. Kugeza amagingo aya ngaya rero ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bakaba baje kwirwanaho barasa kuri izo drones, dore ko nyuma y'uko drones zibarasaho hano muri izi nkengero za Nzibira, ikintu cyaje gukurikiraho hakurikiyeho Sukhoi 25 so nizo zahise zoherezwa, noneho ziragenda zikora icyo twakwita gucucuma. Abantu benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho bavuga ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 hano muri Nzibira cyangwa se muri izi nkengero za Nzibira baje kuhatakariza imbaraga nyinshi, bitewe n'iki gitero cyaje kuba mu buryo butunguranye, mu buryo batatekerezaga, ndetse binakomeje kugenda byemezwa ko hari umubare munini
w'abasirikare baje rero kuba bagwa hano muri izi nkengero za Nzibira ku ruhande rw'igisirikare cya M23. Ku ruhande rw'igisirikare cya M23 rero nabo bakaba baje kwirwanaho nyuma y'uko babonye ko ibintu bihinduye isura, nyuma y'uko babonye ko amazi atari yayandi, bakaba bagerageje rero gusa naho bagota cyangwa se bavansa basa naho basubira muri Nzibira neza, bakoresha izi mbunda ziremereye, izi mbunda zirasa ibisasu biremereye hano muri izi nkengero za Nzibira. Bikaba rero bivugwa ko ku ruhande rw'igisirikare cya M23 n'abatari bakeya rero bakaba baje gukomereka, bivuze ko rero iki ari cyuho gikomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23. Mu gufata iyi Nzibira cyangwa se kano gasantere ka Nzibira, ubwo umutwe wa M23 bamaze kugafata, ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babagabaho igitero. Hari amakuru anakomeje kugenda yemeza ko haje gutakarizwa ubuzima bw'abaturage ndetse abandi baza gukurwa mu byaho, dore ko aka gasantere ka Nzibira kari gasanzwe karimo abaturage b'abasivile bakora ibikorwa bigiye bitandukanye. Hari abakora ibikorwa by'ubucuruzi, hari abakora iby'ubuhinzi. Urumva nyine mu nkengero z'iyi santere ya Nzibira hari abaturage bari batuyemo basanzwe bakora imirimo igiye itandukanye, ndetse n'abacururizaga muri iyi santere ya Nzibira. Aba bose rero amakuru akaba yemeza ko bakuwe mu byabo n'iyi mirwano, ndetse hari n'abaje kuza gukomerekera muri iyi mirwano. Nyaboneka rero mbere yo kugira ngo dukomeze n'aya makuru, reka tugusabe niba ari ubwa mbere ubanye natwe ukande kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe ukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere. Amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu ku kandi. Turagusaba rero gukora share, byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana natwe 5 kwa 5. Turanagusaba rero gukora like, ujye no muri comment utangemo igitekerezo cyawe. Reka rero amakuru yacu tuyerekeze hano muri Uvira. Hano muri Uvira hari amakuru ari kugenda yemeza neza ko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze kohereza ingabo, dore ko ku munsi w'ejo hashize hari amakuru yahwihwiswaga ko hari ibikamyo byaturutse mu gihugu cy'u Burundi byinjira hano muri Uvira. Bikaba rero byaragiye bigarukaho ko hari abasirikare ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bari binjiye hano muri Uvira, ndetse benshi banemeje ko ubwo aba basirikare bageraga hano muri Uvira bahise badeployingwa mu duce tugiye dutandukanye turi kuberamo imirwano, harimo za Warikare, harimo za Minembwe, ndetse na hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Bikaba bikomeje kugenda bigarukaho ko hari abasirikare nanone baje kuza kuba bakongerwamo. Birumvikana aya akaba ari amaraso mashyashya arimo kugenda yongerwa muri kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gikomeje kugenda gihangana n'abasirikare ba M23 cyangwa se n'abasoda ba M23 hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru akaba akomeje kugenda yemeza ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 imbaraga zikomeje kugenda ziba nke, bitewe n'ibitero biri kugenda bibagabwaho, ndetse ugasanga aho bari kugenda bagabwaho ibitero biri kugenda bihitana ubuzima bw'abasesoda hato na hato. Bamwe ugasanga bari kugenda bahakomerekera, dore ko harimo n'abari kugenda baba za casualty. Ahangaha rero urumva ni imbaraga ku ruhande rwa kino gisirikare cya M23 ziri kugenda zisa naho zitakara.
byanga byakunda rero ni ikintu kiri kugenda gikoma mu nkokora uyu mutwe w'ama M23 hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano rero muri Uvira, mu nkengero z'umujyi wa Uvira, mu rukerera rwo muri iki gitondo cyangwa se mu rukerera rwo kuri tariki ya 2 z'uku kwezi kwa 9 plutôt z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025 habereye icyo twakwita komba y'imirwano ikomeye cyane, aho ku ruhande rw'igisirikare cya M23 cyaje kugabwaho igitero n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'igisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Kugeza amagingo aya ngaya binakomeje kugenda byumvikana henshi ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda gihagarara neza ku mirongo y'urugamba imbere, tutibagiwe rero na Wazalendo ishyigikiwe cyangwa se ikubiyemo imitwe igiye itandukanye, birumvikana ikaba inashyigikiwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dore ko iyi Wazalendo ari imwe mu mitwe ikorera hano ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarwanyaga, harimo nk'umutwe warwanyaga ubutegetsi bw'u Rwanda bwo ni FDLR ndetse na za Mai Mai Nyatura n'indi mitwe itandukanye byiyometse rero ku gisirikare cya FARDC bahashya uyu mutwe wa M23. Kugeza amagingo aya ngaya rero hano muri izi nkengero z'umujyi wa Uvira hari kugenda humvikana ibiturika biremereye, mu gihe ku ruhande rw'igisirikare cya M23 abasoda ba M23 nabo bakomeje kugenda birwanaho bareba ko basubiza inyuma ibi bitero bikomeje kugenda bibagabwaho hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo hashize tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 umwaka turimo w'2025 hari amakuru twabashije kuba twamenya y'abasoda ba M23 bagaragaye ikirongo kinini cyane barimo baragenda n'amaguru binjira muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ari naho rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagezemo ikikango, batekereza ko bagiye kuza kugabwaho ibitero simusiga, dore ko byari byagiye bigaruka ko ari amaraso mashyashya akomeje kugenda yongerwa hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira, kubera ko ku ruhande rw'umutwe wa M23 bamaze iminsi itari myinshi, n'igihe gito cyane binjeje abasoda bashyashya mu gisirikare cya M23. Kugeza amagingo aya ngaya rero ahangaha muri Uvira uruntu rukaba rukomeje kugenda rero rwiyongera cyane cyane hano mu mujyi wa Uvira neza, dore ko amakuru akomeje kugenda yemeza ko hari n'abasirikare ku ruhande rwa M23 cyangwa se hari abasoda ku ruhande rwa M23 binjiyeyo bambaye imyenda ya sivile. Kugeza amagingo aya ngaya rero bakaba baranashakishijwe barababuze, urumva niba byaramenyekanye ko hari abasoda ku ruhande rwa M23 binjiye hano muri Uvira, byanga byakunda haba mbere yaho ndetse na nyuma yaho birashoboka ko haba hari n'abandi baba barinjiyeyo mu buryo bw'ubumaneko batigeze bamenyekana. Iki rero kikaba ari ikibazo ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho bashobora kuzaterwa bagabwaho ibitero, ugasanga hagati muri bo cyangwa se hagati muri Uvira, muri uyu mujyi wa Uvira bihise biba nk'urutambi ruturitse cyangwa se bihise biba nk'ikintu kibaturikanye mu buryo butunguranye, ugasanga mu nkengero barimo bararwana ndetse no mu mujyi imbere barimo bararwana bitewe n'abasoda ku ruhande rw'umutwe wa M23 binjiye hano muri Uvira.
Kugeza magingo aya ngaya rero hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu mashyamba akikije uyu mujyi wa Uvira harimo harumvikana ibiturika biremereye. Ibi rero bikaba biri gutera impungenge cyane cyane abaturage basanzwe batuye muri tuno duce, dore ko kugeza magingo aya ngaya bakomeje kugenda bahunga ibi biturika biremereye bikomeje kugenda byumvikana hano muri izi nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Reka rero tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu murwa mukuru wa Goma, plutôt ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, niho tugiye kuba twagaruka muri kano kanya, aho ubwo hagaragaraga ibitero shuma byaturukaga muri Parike Nationale d'Ibirunga. Bikaba ngombwa ko rero ku ruhande rw'igisirikare cya M23 bafata umwanzuro wo kujya gutera cyangwa se wo kujya gukura ingabo muri iyi Parike Nationale d'Ibirunga. Birumvikana muri Parike Nationale d'Ibirunga FDLR niho yari hakambitse. Byabaye ngombwa ko rero ibitero byose byaturukaga hano byahagaritswe ku ruhande rw'igisoda cya M23. Biravugwa ko rero ubwo kino gisoda cya M23 cyabona ko ibitero bikomeje kugenda bikirembya biturutse hano muri Parike Nationale d'Ibirunga, habayeho ko bafata umwanzuro wo kwinjira hano muri Parike Nationale d'Ibirunga barwana inkundura, birangira umutwe wa M23 abasoda bawo rero birukankanye ingabo za FDLR hano muri Parike Nationale d'Ibirunga. Ibi rero bikaba byari byatanze igisubizo cy'uko ahangaha mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma atazongera kugabwa ibitero biturutse muri Parike Nationale d'Ibirunga. Kugeza amagingo aya ngaya bikaba bikomeje kwemezwa ko ingabo ku ruhande rw'igisoda cya M23 hano muri Parike Nationale d'Ibirunga tayari mu bitero bikomeye ndetse byanasize bibashegeshe, baje gukurwa rero muri iyi Parike Nationale d'Ibirunga, ikaba yongeye rero kuba yakwigarurirwa n'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirangajwe imbere n'igisoda cy'u Burundi ndetse na Wazalendo. Abasesenguzi rero barebera hafi by'intambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'iki gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bemeza ko mu gihe iyi Parike Nationale d'Ibirunga yakongera kuba yasubizwa, FDL ndetse na Wazalendo n'abasirikare b'igihugu cy'Uburundi tutibagiwe n'abasoda ba FARDC bishobora kuza kuba byaba bibi cyane ku ruhande rw'igisirikare cyangwa rw'igisoda cya M23. Hano muri uyu mujyi wa Goma, murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, amakuru akaba yemeza ko hari imikwabu yagiye ikorwa ubwo batekerezaga ko hari za maneko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba barinjiye hano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bikaba byanakomeje kugenda bigarukaho ko hari abaje kuba bafatwa, hari abaje gufatwa. Urugero hari nk'abagore bafashwe byavugwa ko binjizaga intwaro hano mu mujyi wa Goma bakoresheje ibibuni cyangwa se ibijerekani. Ku bantu batazi wenda ibibuni bitewe n'ahantu uherereye, ushobora kuvuga ikibuni ukaba utamenya icyo ari cyo. Ni ibijerekani bibavomesha amazi. Ngo amakuru akaba yaragiye agaruka ahubwo bafatwaga ko ngo bajyaga kuvoma bajyanye n'abandi baturage, dore ko ngo hari ivomero bajyaga kuvomamo bitewe n'uko uyu mujyi wa Goma utarimo amazi ahantu hose. Noneho ngo bagasa n'abagiye kuvoma, ariko mu by'ukuri ngo bakaba bahambuye intwaro, kwa kundi intwaro bazisenya bakazishyira rero mu bijerekani bakazizana ari uduce
bazinjiza rero hano muri uyu mujyi wa Goma. Urumva nyine guhura n'umumama yikoreye amazi cyangwa se yikoreye ijerekani, ushobora gutekereza ko ari ijerekani nyine, ntabwo ushobora guhita utekereza ko harimo ikindi kintu. Ibi rero bikaba byaraje gutahurwa na bamwe mu badamu bari basanzwe bajyana n'aba badamu nanone kuvoma, nibo rero baje kuba batanga amakuru bemeza ko aba badamu bakora icyo twakwita kwinjiza intwaro. Hahise hakorwa umukwabu rero ubwo aba badamu bafatwaga, amakuru akaba yarakomeje kugenda yemeza ko hafashwe intwaro zigera muri 90. Urumva ko byagenda kose niba harafashwe intwaro zigera muri 90 hano muri uyu mujyi wa Goma, byanga byakunda haba harimo n'izindi ntwaro zirimo zihishe, bitewe n'uko mu gihe bafataga uyu mujyi wa Goma abasoda benshi bahise biyambarira imyenda ya gisivire bahita bivanga n'abaturage. Kugeza magingo aya ngaya rero amakuru akaba anakomeje kugenda yemeza ko uko byagenda kose hano muri uyu mujyi wa Goma haba harimo n'abandi bafite intwaro. Ibi rero bikaba biteye impungenge cyane ku ruhande rw'iki gisirikare cyangwa se rw'iki gisoda cya M23 hano muri uyu mujyi wa Goma. Nyuma y'iyi mikwabu yakozwe hagafatwa aba badamu, hari indi kese yaje kuza kugaragara ubwo ku ruhande rw'igisoda cya M23 abayobozi babo bari barimo gusohoka hano muri uyu mujyi wa Goma, bakaza kuraswaho bitunguranye n'abamudahushwa cyangwa se maneko za mudahushwa zinjiye hano ku butaka bwa Goma. Benshi rero bakomeje kugenda babigarukaho bahita banemeza ko uko byagenda kose hano muri uyu mujyi wa Goma harimo abasoda benshi ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu rero kugeza magingo aya ngaya hagakwiye kuba hakorwa imikwabu ya hato na hato, ndetse bakaba bakwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuza kuba cyakongera guhungabanya umutekano. Ariko nanone andi makuru akomeje kugenda yemeza ko mu gihe iyi Parike Nationale du Virunga yaba yagiye mu maboko y'igisoda cya FARDC cyangwa se igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kirangajwe imbere n'abasoda b'u Burundi ndetse n'abasoda b'Abazalendo, bishobora kuza rero kuba byaba bibi cyane, bitewe n'uko bashobora kuza kongera kuba bagaba ibitero hano muri uyu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Hano rero mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru abahatuye cyangwa se abaturage bakaba barahumurijwe, bakomeje kugenda bahumurizwa n'igisoda cya M23 ko umutekano wabo uri furu cyangwa se wuzuye, bakwiye kuryama bagasinzira ndetse bakanakora ibikorwa byabo bigiye bitandukanye, nta kintu na gito bishisha. Ariko nanone ukongera ugatekereza utese niba iyi Parike Nationale du Virunga tayari yamaze kuza gusubira mu maboko y'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ngaho ni gute wakwizera umutekano wuzuye? Turakomeza rero kugenda dukurikirana iby'aba basoda rero baje kuba bakwinjira hano muri Parike Nationale du Virunga ndetse n'imigambi bafite. Turi buze kuza kubigarukaho mu makuru yacu ataha. Reka rero makuru yacu tuyakomereze muri teritwari ya Walungu. Hano muri teritwari ya Walungu ibintu byabaye bibi mw'abantu mwe, ibintu byahinduye isura mw'abantu mwe, nyuma y'uko ku ruhande rw'igisoda cya M23 bari baramaze kuba bafata iyi teritwari ya Walungu.
igice kinini cya teritwari ya Walungu rero cyakontororwaga n'uyu mutwe M23 cyangwa se n'abasoda b'iki gisoda cya M23 kugeza amagingo aya ngaya rero amakuru akaba ari kwemeza ko ku munsi w'ejo hashize mu masaha ya saa 4 zishyira saa 5, birumvikana ni ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, byaje gutungurana rero ubwo umutwe wa M23 wagabwagaho igitero ndetse binavuga ko cyari gikomeye cyane. Abasoda ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba batungurana bakoresha Sukhoi 25 ndetse bivugwa ko ku ruhande rw'igisoda cya M23 hakomerekeye benshi uretse n'abakomeretse. Amakuru dukesha Radio Okapi yumvikanira ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yatangaje ko benshi ku ruhande rw'igisoda cya M23 baje gutabwa n'ibisasu byaje kuraswa n'izi ndege za Sukhoi 25 ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero akaba yemeza ko ubwo ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bagabye iki gitero bakoresheje Sukhoi 35, haje kubaho n'ikindi gitero cyanyuze iy'ubutaka. Biravugwa ko mw'abantu mwe ku ruhande rw'umutwe wa M23 uriya munsi w'ejo hashize tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 wabereye umunsi mubi cyane, wabereye umunsi w'umukara, aho bikomeje kugenda byemezwa ko aha hantu hatikiriye imbaraga nyinshi ku ruhande rw'igisoda cya M23. Gusa ntiharamenyekana umubare w'abasoda ba M23 bakomerekeye aha hantu ndetse n'abaje kuza kuba bahasiga ubuzima, ariko biravugwa ko ari benshi bitewe n'uko ngo iyi Sukhoi cyangwa se izi ndege z'intambara za Sukhoi 25 z'iki gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo zarasaga ibi biturika biremereye hano muri teritwari ya Walungu. Biravugwa ko rero ngo hari aho byatabatabye, urumva nyine ko byagenda kose byatabiyemo abasoda ku ruhande rw'igisoda cya M23. Ni imbaraga rero nyinshi ziri kugenda zitakazwa ku ruhande rw'igisoda cya M23, aho benshi banakomeje kugenda bemeza ko uko byagenda kose iki ngiki ari icyuho gikomeye cyane. Iki ni icyuho gikomeye cyane ku ruhande rw'igisoda cya M23 ndetse bishobora kuza kuba byanabasigira icyuho cy'uko mu gihe bari kugenda batakaza imbaraga zabo ku basoda bari kugenda bagwa rero muri iyi mirwano cyangwa se muri bitero bari kugenda bagabwaho, bishobora kuba byaza kubabera kubaviramo kuba habaho icyo twakwita gutsindwa mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye rero bigaruriye hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo aya ngaya rero bikaba bikomeje kugenda byemezwa ko hano muri teritwari ya Walungu hakomeje kumvikana ibiturika biremereye, mu gihe ku ruhande rw'igisoda cya M23 nabo bakomeje kugenda birwanaho bareba ko basubiza inyuma izi ngabo z'iki gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva niba ari imirwano yatangiye ejo mu masaha ya saa 4 zishyira saa 5 muri Walungu, kugeza amagingo aya ngaya bakaba barimo bararwana, ariko bikaba bivugwa ko ari imirwano yaje kumara hafi amasaha 3. Yamaze amasaha 3 kuko biravugwa ko indege za Sukhoi 25 zaje zikabombarika aho ngaho muri Walungu,
mu gihe cy'iminota 45 zihita zisubira inyuma, ubundi ku ruhande rw'abasoda ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo ikintu bahise bakora, bahise bavansa bakoresha iy'ubutaka. Urumva nyine ngo amasaha agera muri 4 yose yashize hari kubera ikintu twakwita komba y'imirwano ikomeye cyane. Nanone ikindi twaza kuza kugarukaho ni uko kugeza amagingo aya ngaya nubwo hari kumvikana ibiturika biremera, ariko mu masaha 4 kuva icyo gitero cyagabwe birumvikana ku munsi w'ejo hashize tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10, urumva mu masaha ya saa 4 zishyira saa 5. Iyo mirwano ikimara kumara amasaha 4 byabaye nkaho bihagaze, imirwano yongeye gutangira kuri iyi tariki rero ya 2 z'uko kwezi kwa 10 mu masaha ya saa 8 n'igice z'ijoro zishyira saa 9, aho rero kugeza amagingo aya ngaya bikomeje kugenda bivugwa ko hakiri kumvikana ibiturika biremereye. Reka rero tugaruke Walikale, ndetse ari naho tuza gusoreza amakuru yacu yo muri kino gitondo cyo kuri tariki ya 2 z'uko kwezi kwa 10 umwaka turimo w'ibihumbi 2025. Hano neza muri Walikale abahitegeye bakomeje kugenda bagaragaza ko bari kubona icyotsi cyinshi cyane kiri kugenda gicucumuka gituruka hano mu birindiro by'umutwe wa M23. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaruka ko aha hantu hashobora kuba harashwe na drones za kamikaze za kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se kino gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko uko amakuru ari kugenda yemeza bikaba bivugwa ko nta biturika byigeze byumvikanayo, ariko ngo nko mu gihe cy'iminota nka 30-40 ngo nibwo bumvise ibiturika biremera, ariko mu by'ukuri ngo nta ndege bigeze bumva irimo irahuma nk'izi ndege z'intambara uko ziba zirimo zirahinda. Bikomeje kugenda byemezwa ko hashobora kuba harashwe na drones za kamikaze za kino gisoda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo turagenda tuyakurikirana hano Walikale ko byaje kugenda. Iki cyotsi kiri gucucumuka mu birindiro hafi n'ibirindiro by'umutwe wa M23. Ese cyaba giterwa n'iki? Byaba byagenze bite? Ese ni ingabo za FARDC cyangwa se n'abasoda ba FARDC baba baje kuba barasayo, cyangwa n'izi drones zabo koko nk'uko biri kugenda byemezwa zaba zaje kuba zaharasa? Turaje rero tubikusanye, turaza kubibagezaho mu makuru yacu ataha, cyangwa se mu makuru yacu ari imbere. Update z'amakuru rero yaramutse yagarukwaho muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 2 z'uko kwezi kwa 10 umwaka turimo w'ibihumbi 2025. Yarayo ngaho gusa turakomeza kugenda dukurikirana amakuru, turagenda tubaha update 5 kwa 5 ko turi bugende tubona update z'amakuru, tukaba turi bugende rero tuyabagezaho 5 kuri 5. Icyo tugusaba rero ni ukutwiyungaho ukabana natwe, ukagumana natwe. Ni ikintu cyoroshye, ni ukureba munsi ya video yawe ugakanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugeze ubona mu ba mbere amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 ku kandi. Turagusaba rero gukora share, byibuze aya makuru kuyasangiza abantu 2 cyangwa 3, urabuduteye inkunga ikomeye cyane, urabutweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyiraho amakuru ujye uyakurikirana uri mu ba mbere. Reka rero tugushimire wowe abanye natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugerageze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane w'ingenzi kuri twe, gusa niba utarakanda kuri sabone uyu ni umwanya wawe mwiza wo kubikora. Kanda kuri sabone cyangwa subscribe ubundi twiyungeho tujye twibanira 5 kwa 5 ko tuzajya tubona amakuru tuyaguhereza 5 ku kandi, uyakurikirana nawe 5 ku kandi. Kandi ikindi tugusaba no gukora share, kora share, ikindi ukore like, ujye no muri comment utange igitekerezo cyawe, utubwire uko byumva by'iyi ntambara ikomeje rero kugenda ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisoda cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bwa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese wowe urabyumva ute? Ubona ari iki cyazatuma iyi ntambara irangira? Ubona ari iki cyafatwa cyangwa se ari ikihe cyemezo cyafatwa ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaza kuba yahagarara cyangwa se ikaba yahagarara ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ama23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagusaba rero gutanga igitekerezo cyawe ukatubwira uko ubyumva. Ese wowe urabyumva ute? Ibi rero biranatwereka ko ubana natwe, biratwereka ko udukurikirana, biratwereka ko mu by'ukuri ibyo dukora tutabyikorera gusa ahubwo tubikorera wowe, ndetse ukanagira reaction utwereka, ukagira icyo utubwira uko uba wumva amakuru tugenda tukugezaho uko aba ameze. Nicyo dukeneye rero, nicyo dukeneye kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi, uko dushyizeho amakuru ukajya utanga ibitekerezo, ukajya ukora like, ukajya ukora share, ukabisangiza abantu benshi. Ni inkuru ikomeye cyane kuri twe. Reka rero tugushimire kuba wabanye natwe. Ciao ciao, amakuru nakagaruka. Astra vista.